Par RC channel atangin chibai kabuk acheu voin hi September ni som le pathum sang ni le som ni pali zirtop ni ani a typhoon Yagi wanga Myanmar rangkachak laina khur chimin na thok tu tele tatpi pin khua achil Mandali Division Yame Tin Township rangkachak khur laya in lo then khatte ruwa su na sulatuk awangin leiminin achial September ni som pakhat atanga ni som pahnia ruwa na sataka asur awangin Yame Tin Township rangkachak laina khur le na thokte chenna achima he rangkachak laina a hian khur somli vel omin khur tamjok chu lein achila na thokte po achil nan tun thlengin mundang atang kan puina an kau theilo awangin le phone line aman theilo awangin ruang lak chua na po an na thok thei ri lo ani Yame Tin Township chunga khote tam tak te chu sabreka khuang kain ala boka tapi pin khuwa ngatre su khuwa asi pin khuwa tenen achil ani Yame Tin Township tapi pin khuwa chu akhopum deuh tho in leiminin achila tapi pin khuwa hi in zatum somnga vel omin in somli ti lo in dang zong chu achil vek ani he khuwa hian mihring sangkhat zaruk vel khosa in tuna aladama te hi mi zakua chau an ni to a rangkachak khur laina a thok chung kwa eng emozat an khosa a tichuan monastery a mi zathum somnga ten hum him na zongin an oma tuilianin achim lo chung kwa somli te mi zathum vel le shelter kema mi zanni somnga vel omin chung mi te ti lo mi zasari te chu an boral vek ani an khuwa hi soilan to ang khan mi sang khat zaruk vel an ni a tichuan chung sang khat zaruk atanga mi zakwa te chu damin an chuaka zasari te chu an boral ta ani an khopum lein achil awangin ruang zon na po tho thei alani lo Yame Tin Township chiat na thlenna mun khote mun rang rescue team te an la thlen thei lo awangin nung damala omte eile in sille fen damdoi le poimo dangte an momo in tanpui tu an tul le ani